Od fizikalnih terapija koristi se kineziterapija i elektroterapija. Rehabilitacija ovih bolesnika podrazumeva pre svega kineziterapiju, pošto kod ovih pacijenata dolazi do oštećenja na različitim nivoima nervnog sistema, znači oštećenja velikog mozga, malog mozga, kičmene moždine, tako da se i njihovi simptomi razlikuju. Znači, može doći do slabosti, odnosno pareza, paraliza, poremećaja hoda, to može biti kao spastični hod, ataksija, dolazi do pojačanog spazma mišića, tako i u zavisnosti od njihove simptomatologije, znači od bolesti, primenjuju se određene fizikalne terapije. Ja bih se na prvom mjestu osvrnula na multipnu sklerozu, po kojoj je naša banja i poznata, znači za rehabilitaciju. Multipna skleroza je demijelinizaciono oboljenje nervnog sistema, znači koje pogađa različite uzrasne grupe, ali se najčešće dijagnostikuje između 20 i 40. godine. Međutim, sve veći broj pacijenata i kod nas ovde koji dolaze su mladi, znači čak i od 15 godina pa i niže. Rehabilitacija ovih pacijenata podrazumeva kupanje, to najčešće kupanje u kadi sa hidromasažom i pasivno kupanje, znači drugo kupanje bude pasivno i kineziterapiju. Kineziterapija, odnosno vežbe, moraju biti dozirane, moraju se redovno provoditi, opterećenje ne sme biti veće od 50% i kod ovih pacijenata zamor kontraindikovan. Znači, sve terapije, bilo kupanja ili kineziterapiju, radimo do zamora. Kod nas rezultati, znači ove rehabilitacije, se ogledaju smanjenju spazma, odnosno smanjenju spasticiteta mišića, pojačanja njihove snage i bolje koordinacije pri hodu. Mi preporučujemo dolazak u banju 2 puta godišnje u trajanju po 21 dan. Znači, mora da bude razmak nekih 5-6 meseci između dolaska u banju.